Ebisa se ne ntoko kese a ewo Otumfuo say to Asante hene otekoko so na afen so Nana Agye my bedu dia ono so ye Dormaahene eda wono mo ntem no Naana Donkor ata NDA ho akwakọ bomb se Jena ho abon aduano bebisa se de Naana Donkor ata asise ne ho akwakọ bomb Asante for media ne so asore etia Naana Donkor ata ane na sore maso so ntoko gidigidi pam se wakasa edi atia wo mo afre ono se ehiafo na busia ntoko ne mu ayedin papa enye fede agoni nya nkobra no koye se Dormaahene kopie mu ewo US a we yes okosesiska eli ababesi ayaresabia na face wonu meda dialysis no wonu mu apomudi ana wonu mu hwemu no omhotumi aha kaka ne de aboa chance wonu mu bede na sika ye je wo mu no asa no ye de wo mato dialysis no eyade na no din wanya wo nkwa na chese wo ya ahwere no eno no Naana Donkor atasesa de na so no netina se edi enkomo na nkomodi anim no Nsam ba ko menu bi e koe no ena misa Asantefo asom se Naana Donkor ata akasa edi etia wo mo na wo mo twabo no ewo media ne so Naana Donkor so de ho anu ye nyina edi aba ne nyina akobra no na matena se be kirekire mu ne koye ko brema ne obi aka ye de Nsam no abemmo ewo eye Ahemfo TV official eso more than so subscribe at the amam na share video we ama oni aso enye bia hwe wadwe che no wo hwa no wuja e comment section wo someone afa e na wo se Dormaahene so ote kokoso ne Asantefo anampo Naana Donkor ata no se fantini a wode ne ho aba be kwadare asem na ne ho aba be bom mu ho asem anaso no nafa e na wo ewo abusiam Ntokwa no koso e media asase Naana Donkor ata be live e wo TikTok no koka Asantefo e hiafo ni na kobra no one Dormaahene kasa wieye ono na ane Dormaahene kasa wieye no amanfo bi no e ba bonten e be so comment e ba ase ni ade empo abrante ba kokko bisa ase na Naana Donkor ata waye muden e na maso ne soro maso ne form e media ne so mo twa ne sere ene abasamo ma ye nya aso e media ne so ensem a Asantefo magu na wo media ne so e de ma ano emi e de cause na no waye de be for de pote waye many asoma me mami fa nchi mo bo bi nchemu enra na eye sister eye Dormaahene otutu ne nan ekoduru America na Naana Donkor esi nkunwa wo ball ho e na agya woni ni di nkomo na ne nkomo ni mu ana Naana Donkor ka kire ne se edi enti na Dormaahene ba ye na o ma no se o obe go family like oba ba gigiska e de akoye hospital Naana Donkor enchire mu a ode ma ne se oh ene ye good na so oba gigiska de ene me meboa mo gigiska no enchire mu na ena Naana Donkor be yi atum se na ene se we mpo de onya Asantefo kura ntimi no onya Asem na video form and answer then. Oh, live video. Live. Oh, yeah, live. I see. Na obi o video no. Onim. Oh yeah, Binia mitie pa. Aha. Enti enum na enkofo bi kwatwere ma ne se Naana asem be na wo kan. Ene omo kan asem no na Naana asem ye muntie na mo Asantefo ahiafo ma no na mo kasa bum wo social media na sage wajimi ana ai enti fitin robesi na de ye nua ma no ye nua be mam no ebi mu be mam no bi mu twa ase tutu o mo papa because of asem na Naana Donkor be kan say ye ahiafo enti de ka nkwase asem wo social media na ye say Dormaahene say obesi no nkoso hema owi a no ma na gudie na ama ye di abufuo ni nyina akoso ye Naana Donkor se wo Naana Donkor timi be gina okasa ye Asantefo ye hiafo nti ye ka nkwase asam de a ene ye wo hono no so oba batie ya na ken de wo hono no God. Na so ono Naana Donkor no ankasa ba bia wo fi wo infanti ba bu no wo ankasa wo ya Asantefo and secondly ono akra di kunu no edi eni oh nikunu oyedi you understand details bi a me say keka kra ni say ono kra wo kasa no wo kasa ansem no ko kan yesi nikunu kra ka che ni say onyai yes enti ba bi o wo sisi kra no mate say wo se nkade kru be kan no nikunu ni so wo ma
ane sisi e no ka sa asem no ni ku se nya de obesi wo aho eti no e ka se bu ho a hwe ne yamfa ya no anka no internet so na na Donkor ye mu woko postu nkofo bi se omobo amanfo mo mutu kwan ema nipa omo frɛ na mani nyina no at the end of the day nipa no kos kame wo mo ebi besu se na Donkor abo mo kro no because wo na na mo so mo hu sa nkofo. You came back to cry. You acted victim. Debia we are the na now the soon be active victim. They would myself no more. Since Asema wa be Kenya since you cause trouble. Adia air course wa e ka ni pe bi nko no na etu eka one day no. Wo wa baba be so jagu. And instead of so benyam wa ye pa amani pe tie wonum kasa nyansem no. Wo se kan kwase asem se asantefo no o ye hiafo. Na nyebia it was a time I wona na Donkor ya you were begging asantefo sikafo so mo ma sika kakra never help na wo ye sika. Kwame despite was part of this Asante you were begging. And also dine ho ade ko da yemu nyina I'm sure say be kai da. Yakopon bo chaso ikosim. This year me Dormaahene ba kope. Nko so hema. Eni titina wonom na fa woto ba Agye. Na me ka se ehia fo mankwa na yenwule ho sa ayarefo nyina amonyune mo ho NDA na okudi Dormaahene ase nye news adwuma badu yare na o ma na yare na wa mu yare okunu won na se wo ka se okunu body be gina tan basa bi mu ya yarefo kingdom mo se ntina ma brofo pen kraman asem no because ode be wuni pa bi se mo no wo da akoto kraman no de gigina ni what you say na manyu bi ameka Asante se ohuru Asante se NDA ohun se mpi yarefo Jimmy and aka se sika bibia o se to bi atumi teams you kwase aba social media be juani na kwhye dem na teams you mama ni pesa se oba besia na dabi ja Jimmy no mfa ho makura na ho nsem bebre obi twam obi kitahwe kura odwen se wona o yesi a because ho nsem doso ne mabasa wa mu ye basa mfa ho ma Awusiante wo hwe manso we ne kasakasa ne basabasa ya ne ade ekoso ewo media nso empo Asante ni ba ko no so te America ebetena se kasa pan yie kasa na Donkor ata sebesebie wonye ba wo se ye wade no ane woguni kunu enimase enti wo mo bedi okune kra atemo ama okune hu se woni ba Jimifo sebi enetie na se we ide nim nyansa na we ile yade na se tie a eyebo ena sunsunsan so no eba wo so sanso oba totu a penifo na kaye etwere be ma bo etwere be ma bo no bo ena wo beje su adapetwa no wonu metwe bi e de aboniku ni yie papa enye fedi ago na Donkor atati nsem we no se da bi wono want na so kana no entum dan ano no ye nzepe ena ye nglu ye enka embomu enti no asem bia wo kaye no ohu anu ye back to back ed ma won kana no ntum enye saye joma youth o media no so chichi Asante fo hiafo no na Donkor atade kasem menye me ena America no sore o sa Asante fo hiafo no be sore atia ye Dormaahene pese wo ye ni asem o kan nyina nse ni Dormaahene pese wo ye ni yasem papa so be sika boa won da dialysis so enti we di Asante fo ntumi no eni no enya asem ho de bia de na Asante fo ntumi fa won mu ho entutu na eno ni asem a wo kan ye anoma so ni mu etwene sen abasempo Agye ne video obeyo to won so Asante fo ehiafo ye kra no aya no mu hia mo ane ade ye di na tem edi ne ma wo mo yade atem edi bitia ne kunu edi ne kunu atem nyina na Donkor ata ede ho anu ye so abanane anu ye a wode ma wo mo eni Small boy bia wo on page wono de ehye no metumi ahye obeye ya me na me so wo botuamu kankan wo botuamu hyehyew enti sa wo gidi se ma ayeja wo bi nti me say mombra come wo ya me bia am free ye ni video da me page no so mo nko na mo ko support no obiala o hwe me biala on pick it me say me keep quiet o se me tina ha no ma we mo be say ade na ye no se me yedian you guys will destroy the aim and I am not going to do that because you know why my child is in America here and my child is getting the support that he needs. Those that they are in Ghana, they are not getting a damn thing. So for what we supposed to do that we have followers, we have to help. And it's my mega samantro. Crow way I'm doing. Obi pudo do cry a maniska. America. So I will fra pudo do ya maniska. So akwala wa asthma ya maniska. Akwala or asthma ya maniska.
say wo asthma no they think say yare your man is scar. I am not going to keep quiet for you guys to destroy what I'm doing. Never, ever. Why my number is on social media and they are sending me message. Sweetheart, you can go and put patrol on the sea and burn it. We are not stopping. Obiala obeba krom habiala. So mama kwanya, I will go to them. Anybody who come here, give me opportunity. Me Obiao. Megas where do you ankasa with social media? Sani pedo ye ya no ankasa no. Me pacho me ya wo mo fa me Naana Donkor if you are gonna ya kro manko school. Education level is very low. Opesa unya followers. Into who do obi ni nkwa ba beto chacha. Opesa unya low followers and likes. Into who do obi ni nkwa ba beto chacha. Wunnia any ama free ya anka ube bompa ya mano. So wunnia any ama free ya since ya lot on 88 million a week a month. Anka obeka social media say ye meji jiska ya fama no. So wunnia any that one or ya will be. My tia me car they have paid me and that money that ninya this you know Nana they send me last month on the 15th that's sikano and na me the man you offended Isaac Jewel. Well, I sent this guy 30 million. Isaac offended we go so Emmanuel last month me man for 90 million all the money that I get from social media. Mama I don't depend on the government too. I don't depend. I work. I don't depend on government. I work. And remember, say I have very big followers. I have very big page. So what I'm doing here, it gives me money. Don't ever think say Obi. Me say me nyedin. Patrick Peneham, Patrick Beck or Becca so only me yejuma bio. And on the back pass and Patrick Obi ankwada. So original case only me yejuma bio ma. And on the benkum. But apart from Patrick case only me be yejuma will. Na say obek take me the way as I am. Wo ya me do na me pa me ba be respond do. Say me kasa wa me kasa. But say me kasa ho a me nka ko bia na sem. This time me ko bia na sem. Me ko fo bi na sem e na mo de ma betina ha be ya me. Me ko bia na sem. E ya me platform e na me ya ade wo so. And it is a wo pese wo be ya me a wo de fabra. Bring am. I go face you. If you think say me say my yes me nkasa bad dia mo ye no say wo gidi say me a me nkaka obi anasem say me tia na me bo obi ni yare hu dehuro na say baba Brendam o gidi say ye easy bompa na yare come na nkasa yare bo wa ka be hu say de sitie say wo nua say wo ba any am free ye ya aka be hu aya kwahwehwe Solomon owusu e wo TikTok a ubehu bra obre ubehu dia ne fu aye madwunya mo seja meyenda bibia koye yama so you don't see how bad life is. You think everything is trending, everything is social media, everything. If you know what people are going through, Yare amanfuko oh Ghana, you from Ghana, you speak Ghana language, why are you going to behave like that? About end of the day you nim say Ghana city here. You know very well how Ghana is. Do you think you keep it quiet? No about be say obi ni dwumedi. Yeah, ma ho kwan. Do you know how much money did that woman raise here? Do you know how much money ended that woman raise here? Woman de kwa kosi dan. Esi sunyane. Ebi kura me kura sunyane kura me nkwa hoda na mewu. Ebi kura sunyane me nkwa hoda na mewu. Ebi kura me meti wa me ya citizen ebi a me nya kidney bia abrochi na omba hwame ebi kura pa me meti hanom sisi ya meti ebi kura pa se me yare kidney di bi na me ko Ghana medwuma amaye wo krom hanom me social ebe bua me mama hwe metumi akọ dialysis. What about obi oti Ghana vimba na mo zu ba ntisa ho no ye ya obi ho no kasa atia obi edi ade na me ye woman tia me ka me betwa video aba betwa video bonne ben na ewom bonne ben. What is this? What have we gained for all of this tribalism aye no e dia de papa na e dia brayen e dia de na me ko event me ko yakopon ba me ko obiani event
Enti se wo bia invite me na ma ba bone ben pa na ma ya enti mo yaw me mo kan kire me na me be pa chow bone ben se wo bia me ye adwuma na obi afa me enti se ye wa ka wonko obi afa me se otua me ka na wo mo de me wo ma adwuma na me ye adwuma no bone ben na ewom. You think all silent I'm a free ska. Forget about what you are doing. End of the day I'm a free need you. Go and give her money. She need 80 and you are so mean. When you're wicked. You are so mean and when you're wicked who near badaye. Sanka wo abadaya anka wo what this girl is going through. Anka wo what kidney failure from what Ghana near go through. Yarinti owuku eni kwanse ekunipa na ekunipa wo Ghana. Yarinti onipa bia yaruku eni kwanse ekunipa wo Ghana ebeku because of sika 70. Na sa brochi for wo moye wo mo beebi atena. Wo mo se wo mo ba aba besi dan e wo Ghana. Ye nim guasefo. Eni ti wa wo se makaseti awo no bra na be ya me. Wa wo se me na Donkor makase sam asempreku a mekan ya etia ohin bi no ka kire me meka den kire meka den asembe na mekan ti asantini miska tia ohene asembe na mekan ye meka den asem edi asem na mekan ya me di ti asante hene meka den video na me ba ya me betwa ye no program na wo mo ye meka den edi asem na mekan ye. The whole reason is say my baba share ohene me ne di nkombo me bisa ne say sisi yi edi adinti na wetu ne 250 Ghana wa ba ha and no say because of dialysis so say the unity no eniti and obuan doctor me stop talking because when you stop talking they will destroy you. When you stop talking they will destroy you. They will use their mouth to bring you down and then when they finish they will tell you that we are failure. When you keep quiet, they will bring you down. That is what they do. And if you allow them, they will do that. I am not going to let anybody walk over me. Never. If you come in, but this one will be yare. What will see clinic? Because I hear now the above fem. Cement I hear what to go. Donation I hear what page in a year. Who page now 1 hour yam. Sika na what did the amount crop for? Oba page you are. And na misunti akwalaka twa wa America ha ene de monhu na monka edin oba ye nchen eba ye ma ne yare no ontumi didi ontumi hu ade ontumi ntinase edin wa America ha no more than a year. Go to their page and see what Eden is doing now. Eden wa America ha no onye treatment. What do you say agro na ye di wa hawe Eden, I will chrome Hanoma Yamani treatment because of this platform. Do you think I'm going to sit down and let you walk over me? You have something else coming to you. Sweetheart, I am not that cute. I am not that quiet. If I decided not to mind you, I won't mind. But if I said I would talk, I would talk. Why? Because me a coward. I am not coward. Eden by your hanum, akwala ye donation at the manu. Ye really kuta 9,000. Click my page for NDA charity. Ube won check a issue ma woman. Ube won check a issue at the ma Eden. Ye video no woman the America embassy. They were working so hard to get visa. That video went to America embassy. Eden will come hanum or Connecticut. Go and see physical therapists. I won't come fear. Go and see Eden. Go and see Eden. How many physical therapists are? One more call fear. What a Ghana? On one yard to see a pansem say, I brought you for Baby Bibi. What about social media about pay views and like? Because of Naana Donkor meeting. Me bow recognize in the bayame. Sweetheart, Bonnie Banya wom. A control film for one who ta. A control fee. One who ta. And a Naana Donkor Agye. A control fee. One who ta and a Naana Donkor Agye. Big people, big people, very well educated people. One more color more autistic and a Naana Donkor nan identity or illiterate to say me ba will be an ayabone. The best thing that you don't know is that Oreku is getting the best care than you. Oreku is getting the best care than you. So if you want, you can jump and fall down. I don't care.
What the word tribalism about the soul being health? You are coming to use your tribalism, your viewers that you want to come and destroy somebody's health. Do you know how hard it is to go through pain every day? Do you know how hard it is to go through machine? They go through the machine, they sit on that machine for more than 4 hours, 3 times in the week. They need 88 million. Ghana government is not free. One more year free. As our bro chief will say, one more baby ye bibi, me Naana Donkor, membra na membra mbekasa. O membra na membra bua. Ye ba ye ya ye man ko bebe da be new group no. Let's say ye nyan for 300 Roma be journey. Everybody is bringing $1. How much it is? How much? Remember you deal with social media ho. Na mo bully me yo. That time is over. Oba kosia breno etwom. And it wa wo sese wo pesa oba yam no. Ye yam me. Yankopon ofa obia ne bone ncha se we hu se wo nua wa atiti mu. No obi betu wo mu wansi wo se wo ba beboa. Na wo de wa dwemfi wo de ba bese no. Yakupon fa ubia ne bone nche se wo be hu se wo nua ba wo nua be ma or go through kidney ni moja ase no say me send this car na ye die sidan na wo de wadwe mfi wo de ba bese dia na enu ana woni media ne so ane ndo aye kwesi adai weekend no kodi ye no amba media ne so ho ne koso na me video no wo hanu mo kakra na na Donkor ata ene Dormaahene na Agye bedu dia ane wo se ade yo etina se na wonom e kasa no nsem o mo ka wo me ha ana me ne umie no me hia wo comment no asa wo jaje asem we se na Donkor ataka asem bone ana se wanka asem bone aha na me hia wo comment no e wo sanse wo se ehu asem na Donkor ata ebisa Dormaahene ana nkomo na wo di ye no bibi bone esi wo wana asem bone bibi wo mu nti a asantefo aso ne mu ene ne kwa na mpo se omo ya santefo no na Donkor ata ne Dormaahene akokotena se edisa community no maso ne mu na bia na ono ote kokoso no kotena se kasa ya denka wonum enka we emfa nkire no e o se hwe video na me no mbie no na ye bobo ho na ye jaje na wode wadwe nche ne mame e o comment section ho na e hu se na Donkor ata e ka bone e wo mu anase nkomotwetwe no e ko bone asantefo aso ne mu esei ebusia video no so eni na ka say nia waka nkabo and yensi wo social media ye hu nia ma bebre omanfo a omanfo a wo mo hwe ye say ye fantefo ye nkra na asantefo nkabo ma na waka den asem na be ka kire yen nchema ye wo social media because yen de ye hu say to go akasakasa bebre daba ntokwa ba we sise sisi a wotufo no ye pese wo be ka bibia kire yen a ye wo hanoma ye fi aha we fi ha ye fi ha no ade asem na be ka kire se de be ya se ye kase ye ba be di bibi mpo ma ya akasakasa ye be ma akoma beto yem ni be mu se atamfo ni munya mo ya do yo we the first and foremost Ghana for no nyina say ya kase ye nipa ba ko na nse edru ba bia sabio katrema ne se kra no edru ba bia bibi side me koso obi hu se kasa bi ba ye mu bi ntema sabi onya kasa na ye pe o hu na edu ba bi ade na se we de oka na obi a otie ye no niema bi se ba ye mfa ne se ye mpanimfo ntokwa nkura nkubi nti ma oti bibi kura na se nya oda so pinutim na nano ye nim gwana ye ba de ye de be fa so me fa sa kwanya ise sabio ne nti eda bia me se titiro me ye adwuma wi ansa na bibi kura wa maka ne to se enya sa de ne ye priority ni ye say me siesie mkrom ndi ma siesie awie na issue bi aba no ma hede na address udi domani ma nye dan bibi enkoso yie na be ka bibi tia dom na wona sese wo di animu na uche enya se bia se bi oye mu bi epe kasa ebi asem no so asem bi wo so na edika esese oka ne ye ka ne nyina awia ye mfa buo ema ye ho ye mpanimfo de sabi me nkasa ntia panyine bia freedom fighters no na de me dan je ba sama ba kan tum edu ba bia no kreni ko tare kumase akra bezi senne abraboyi ye bayi nka kwane mienu benhia ntinka so many years president ya kan san kroma since 60s oye motowe won se bia be kan imeka ho ti adaroma
ntɔkwa deɛ ko asefoɔ nti ɛnyɛ dan a bibi besi na bibi si a na ɛno nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛ ahoɔden no nyinaa hɔ no yɛde kɔ adeɛ kan yɛ pompa ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛ mpuntuo no titiro mpuntuo maybe mpuntuo kora ba yɛnya mmerɛ no kora po yɛyɛ adwuma a wɔn bɛnya mmerɛ kora akɔka asɛm sɛ factory si sɛ neɛ bi wɔ sɛ adwuma wɔ hɔ na Ghanafoɔ yɛyɛ bi a wokɔ ntɔkwa kora a ɛnyɛ hɔ no yɛnhwɛ yɛn nyinaa yɛmfa buo on this note I deɛ wɔbi some question ma menka nkyerɛ obi biara sɛ titiro ne ɔte asanteman akonnwa kɛseɛ sɛ bi gidi sɛ mempɛ no asɛm a me refute to nipa no nyimfiri na adwenem menyɛ saa nipa no anyɛ hwee koraa no sɛbi ɛne die kwan so papa no ɛnyini kyɛ no ngye tom nne no nyinaa yɛ hema ama ansa na yɛbɛdi akonnwa no na obiara kɔtena no akonnwa so wahu sɛ hiemienu no sɛ yɛhye biara ɔdene nti biara nim n'asɛm ka deɛ duru baabi a na yɛte sɛ but I want to put it on record say papa panyini including all chiefs me mu obiara nim tiada na mom adeɛ yɛ no kora so deɛ ndɛ adwumadu the second day meka si sam enti empacho o hye asantefo ene bunofo a asomdwe wo yentem ene nti yesra mo ena wa aka no se onye hwe kwa no ye peninsin nti no yesra mo eya bibi wo ho a mam ye ma yen nkwala no so yen twetwe ne nkofa oha bebedemba nana oso kakra obeka dia we dan sa no obekọ na so no we say nim say nana no ye be 70 something men ye 50 something this is 58 and equal 60 first and foremost side no ewo ho na etoso ebiewu titro me obi a onim no minsura ayemfo ewa asante uche mu nnan a mu ba ko ye muja yes bianafo wa asante papa when we do baby na won pesa ade no beka obata de no so wanka yemfa na se ye se bi ka kire so o maame ho nyefe o maame ho nyefe na da bi oka na se o maame ho efe na wo no foto a o man kire so de ba kire nti eno na de sande mai ba but having said that no stand na bebam no I want people to give maximum respect to the Otumfuo Asante. Men kan kire obiara se onyede sabio na no ntra Otumfuo. I will never do that. Men kan ne ba bia da na mom ade bi wo ho ne correct ye history there history ne de eno de beka ye hwe ne yantiase ma ye beba beka na ye kan nyina no ye kan according to and yet according from Sanam di kan no e wo se wo jaaje e de emman be sanse no mienu na no e na wo mi dan so yeti e ne ekoso na na don kwata nsem yo bisa Dormaahene ni ususu se ensem moni mi se obisa wo kan bone a ma me comment e comment section ho fa kire sa so wo so ya asante na ususu se e call bone anampo se hu ne se na don kwata wan ko bone no so ma me ho comment e media no so anase comment section ho me kire me comment section ho na me nkenkan ma manfo ehunu na wono ma e kama so mpeso mo de asem we tribalism se me asanteni e na enye one me hene ne tena ase Dormaahene ne me hene e twema so e konwade e media ne so no eno so yehunu eho be kai se na Donkor ataka o video nim se ade bi o wa ye so wo no mo mpanifo ne kire mu sane a yemfa ya no ntumo meka ne yennimu e fa ho sa wo mo twe manso bisa e wo media ne so bebe ya nka ya nyoma bi wo ho a wo susu nka ho nsem e wo abonti so wo ye mpani wo hu sane wo beso nsem na no abusia sa na wo dwen fa ho fa ba e comment section me twa wadwen kire no ye besan e hye bi mo nsem foforo so makao